Nimbula, nimbula, boleh binaka, nakbali na si mamay, yan na sila binaka hintay. Bunod ang mga ni siya mati kumikin na ni kuwa, karawang bulat sa kanya bigyan mo ni. Nimbula, nimbula ko nga na kita-kita may Amerika. Ang ditaka ni Robin na katika ng bioliba-liba ni Betalan Noa and singa bakarumbu ka ni kuwa o katubarumbu ka tikunggo California uklan di baro itikunggo may piti kabikitunggo sa wala ka na ngun ni muade sampai kabikim ni sa ngayon ramen na muade bikim to tikung may rope kay ngilandi sampai kabikim ni sa ngayon bakaro bakaya kabi iya ngol chika ni ngona pa kumbula bi kem dito ka pasara na puno ta nga ni dambi tiko kina si ni monta tiko na no ni motoka sa monta tiko na basi sa monta tiko na train sa na dabo nga ni monta tiko kina so ka monta wanga tiko karo pa kumbula tiko yan na kapi na kanip to nga na we will say leka leka nga go karo pa to katik go may tek tek mi Amerika na bisi ka pa karumbuka non tapi bulang mo dito nga nabi kaya tiko non ta pura-pura ngono ni ko bibi so sa tiko ile mo naka uklan ni libu chiko na vital no men baleta na tariffs ken bi kay beauty ko yani matin tulibu ko kaliterati ko nabi i bonno so no was pasifika ken nabi bonno libu tales so da nabi talo tikin ni ko darangan dia tarchunga ni Sulandi na kaya wasi tarchunga ni sa dolar na Pacific Access Category may New Zealand sa dolar na mateni April kalau songo tiko ni katul sa ngulin sina dua na bula dolar tiko kina na Pacific Access Category ya may New Zealand ya kaya mo kaya so tiko nang rataro ni gabitar tarmay si sola kau ni bio saya talaga may makano ni kilati ko sa rito ko tumbeleta na Pacific Access Category kena diversity visa ni si Amerika na green card ni VOC talaga may nalibo nga ni non VOC nalibo ni ka and then kilabata kanta na biba kong kiti patitiukin iya may makani karo siyam sa tsakan ng Amerika ulita ni na ronga kanta talita kapata na sergo beberto na to bata vibes menalang madayani me warakir na kena bomer na kay siya mamay nimbula benaka Mosi
Mesanilaki amai sotaba enamesina. Mesanilaki amai sotaba enamesina. Sounding Drake o may satava and may sing the vibe vinaka verto na tupata vibes and na sere totoka kay Amerika. Baka mbuli to kalibikim ni Kede na bewakani do mbuli vinaka Agnes Lee, mbuli vinaka Lemba Sengati, Maria Takalovere, Lola Hea Masay Nawa, wa mbuli to kayani be Yalumedi Roko Tuisawa, kay Alia Vensi. Vinaka na varong tik mai Merlo Mani Clara na lau bakatelanga kina ve i Efremo Sosi kei asinate yali kana vea ndelai. Vinaka valevu na nomuni varong mai en bongi vinaka endai au kila ni na vida na singa sa oti tarai keda wa bokitiko na vi watu bubali kede viti keda besi burbura na nona meyali na turanga neta o may keli randua o klani sana may kanta wuri tiko na ngon en singa ni ko en no na kor may wikete o klake bakara bakarong tiko baka may na wiwakani en no na bubale o turanga do di kali kali baki na BTFM o may keli randua sangoli tiko yani na nonda masu bakatal nga kina na baka ninui na soliti ko na baka dinu en na nonda to mata bubale naturangan go taray kenta to doko na nona may baka dinu en the weekend da kila na domona sida ngone bulimbeka sida dorobo sida ngone le la laimbe kamena tin ka dio sanga bulu baka da sol kawan sol kabit sa rongo tumikina nanto mona turango labo masta kali baka bulu mantamai ka wasya talangana da bana nomu baka nana no buku ni turango yang asara baka liu na nonta panua na non talendi ni wasa se baka itabe na retio. Ani bula bina kana kanda bina wale buna na bata bina kongo na Dr. Tarisi Yosante Nasar na nomani da buta chuk mana da makil rando ko botan ni dole serenda kila ertolanga na mata ser mai kor malo mai biti na kor ba turanga na sau na kena ser seranga o makil rando da buti kena na na koro bata kena da ngaraba na ngone tiku makene na tsika dewa dia sungul ko no no pengra me bukan ni bomadal tato na bawin sini ko bunawai tarisi au makasong ta kana nangu ale bula 5 bulan ono tik mabita nangu listal mengo au endona station beka inda kaya na FM 92.2 FM erto bingara bituk kena orto na biwa kanyango o temesi naturale bono levo o mekel rendu naturale weke bet ki role rotai dana program gondo tali takan do levo no norto ndo bina na bak mara baka maro te kenda na station FM 96 o ni ya sandra ka rota ni ni sambersar ni ngaso ko ndi na sabaka makubuli sa o klas ngi ambak lim sangul tsinga baka na yang bakin bola sa tundo no binak sa tunga no bingrabi ndomo rong binak ndomo kamida nda kambe kai nda barong chon nda ba madala ko nda rong no ba madala nda klani turanga ya la binak Ele todo kusara o kila ni bida na ya da butitiko semi kroi da kila ngona turanga do kilele bana buturara kadi kadi bakena retio ko saranga to la bana mati katumba ve Michele Randua me la che va che tabi en kadi bake dari kana turangan go sem krui sa rongo da moko en natale di ke domo etiko ve Michele kanto la ke ne buana maten katumba me ngole me baka top nga sa dursar en non me bake tabi siang tan do ka ka be kin me na ngone ya de sa bulka ono ke na yang bake go rono dulu sam kalima
Totoko bakawoti na nona bengaravi babi ni benaka tiko be kemni keda na be bubale so oni waseti ko na nomuni video ortono marama nasi me Hamilton klan ya vile tiko me mikino o na marama tau asenada de lembatik kerto na marama nasi ena non reto me dambe mate tiko na buang merto baka na numi me keli tiko ken totokan dire ndare na non reto me dambe tiko na marama mi Hamilton ke bakarto barong tiko mai angol tiko na bakang buli bir ke na marama nasi mai Hamilton mai New Zealand labo na tabu nanda ru tiki tai kena sigini kwa Benak ni bulutan no kanda bena wale una semati ko mai o ba bena benak be buna waitari sinana ndau ya londino ko ya ana buku ni bata-batango na nangu tiko mai viti o sota be le una kanda baka bena benaka ana buku ni nana sanganin dau o baka soli ulumbale o tarisa nana bengarabi era tale taka bambimbi o erne tambang kasi ito sino bang buta uno tera siminto tal na perkara bukan go o choko ya ni na buno limbo ya Amerika to to ko may Hawaii na baso mga biti mandila matate rong benak tapi kanden de ser la ki mera ra ber na kanda berarti libu na ngona libu na kaya boleh ko balang ni nanti ito buno ito kina bitalan ko na bitalan no ya ser la ki kina na kanda daw mando ato ko tarang ko na bata ko ba na kina musun ra choko na lawe kai kiman barong tiko na vital no na meme baka bina katakan yung singa ni dem salim na ba kingo o mo tra bole prelo na kalim na ba kena toso chiko na prokoro mo mena ngone da kena na songo ne bilaka kena bulo e preli rono ndolo rosong 2020 yung ko sa bulo e preli na rono ndolo rosong kalim na bole na bengarabi kena yalandina ni ko una no mati ko bibitan natin na Pacific Access category me baka ni baka madal ta ko maya so no sa sang man Islandi na tutal nga bika na bosota na bibuno kita nga na kami da baka drum ni Islandi wala ka to kay kito wa durbo no man Islandi na rono ndo lukandwa raw kona Pacific Access category ko ndol tuk mana mati ne preli kina katul sung ule preli kito mita ko ni Islandi na nito residency may raw meron ito passport sa kito gila ko Australia na passport cik nga ya sa kot kito sa nga may Hawaii kito may chuki cik nga kito na passport ni Rudurban no eviti ya mulas tala mata bagala lebo no iteres tata cukup kenda na constitution na runon dulu cini katulu na constitution bang tingti ko may eviti endo na was ni wala tiko kina ni saba kayo taki me tiko bekenda esena ni dual me ruana na mo citizenship e wala to kina multiple citizenship bale bekenda ndau tarong tiko kina asara mo sila ko bata bona e na ran lista le na kor ran no maro tunga ng passport ni viti bina kan na constitution na lauto ni matentu singa ni so or na ila taura endo na bol karkarao lele ya di bakulika chiko banando na tamba nila maya baka mote bola chukin kaya mo tiko bunu kina na vital no go bunu ter si sando lo chungo na Pacific Access category endol chika na mate ni prel me da bon na ikatul sang bulun sin ni bulongo benak vale besar jadi todo ko lobo pampolitika ni bikim ni keda na biyo kanyo ni siya matikumay and then vital na takbakalek kaya na Pacific Access category ko tulong chika lobo and sandolo chikungo manamate ni Evreli menangay songon na katul sa nga bulu ni Evreli dola bulu todo ko na kailan dola tiko eronan raw lima sa nga bulu nga na iwili-wili solibibiti o klay liu daw tol chukunan raw ngosa ronan raw lima sa nga bulu nga may nakanitukutuko ya wasay may ronan raw lima sa nga bulu viti ronan raw lima sa nga bulu o tonga viti sa nga bulu kalima o kiribasi viti sa nga bulu kalima o tuwalo sande yan ay wili-wili labo ora de choko na sember ni mela ko sumo go bunu interesi na lotaringo endo eli ndo limunan raw biti kan ya sabi mama tingo me ronan raw limu sa nga bulu o
otonga indauru limanan raw talanga edan go sabi mama te ke meron raw lim sangul Iya, sabi mama. tuwal bat ke kiri bat ro sabi chol kalim sul kal me eli undan donan raw lim sangul donan Oh, raw lim sangul re iya. iya so ya sona kabu bo menda bakasa mata ka Hmm, me bakanga na loteri na mbite ke na na hmm. nang kay na misi na nang kay kita ke bakasa andi kita kan ita bani sarto nang kay bola bola ni be kem seba da ba teris Iya, dulu bilang kalau mau iya, we mereka na registration we na diversity visa, siang ni somi, ya na registration. Oh, ni Zealand somi. Walu sanga vulka ono nam dola, nilam ni New Zealand, 86. $86. Ya virto viti tonga tuvalu vate ki kirpas. Walu sanga vulka ono, onyo virto me, o itu kita ngango na kena fee, kaya kau apa mo kay baka leo fumba kan tua kau tiko ni silandi o korto na wal sul kau no o baka leo fumba o tiko na taon tau kini silandi kaya hindi choko na isau kaya baka leo fumba so tal baka rabarong choko baka minikua era via ba leo fumba na Pacific Access category ya kaya baka sa choko mini silandi era sarangan yo sala platal ngamika eh sararangan itang walangay na nono to website na matintuo ni Silandi satu kete-kete kina na ken na ituktuk matelalay. Sa chiko na ken na link ken na nono to website mo na baka nga taka na Visa sa Mastercard sa nomo debit card mo na somo kina na nomo fee sa nga itiko talaga na nomo tukutuk matelalay man biuta kyan wili kina na nomo birth certificate o katalaga kina orto na nono to bolin sul talaga na nomo leno matabubali kau wilikirto ena no mo form labo den saria na emba kita langan nembula me ne kira be sole i bakasa mo chingo ke bono mo interesi na emba ke nembula around ra kere kere na bisa mo na emba ke chana kawal ke na emba ke basang bul kalima ya ke baka o iko indone tumtum o reno biti lomon na ke muisa onum do ta so onum do na bate ke rato naman bate ke apply ndondonga que sa emba ke chana kawal la kodake bele daw na basang kalima ora nyo krea na kabi na kina na bisango nangon sa durunga kina na bisango musala kin sulandi sa sul saranga bi ko na permanent residence sanga ni work visa sanga ni nga visa ni ngande go na visa ni nomo passport ngani bichi mesa sulin bi ko lakngani karta sa sul saranga bi ko na mo green card usata sing green card na permanent residence green card ya Amerika na permanent residence iya ertenes tambataka wana nomo lomo ni Fiji passport iya yana mbakini bola bola teres na mbakini kawal kene mbakini basangul kalim sekebe ka o ndona eliulio ni bubale o bi apply so marama so tura orano katertona lebe muni merto merto leve talanga ni nomo excess category Ina kena fin ta sarang mo tiga awal sungul kawan nandol na ilabu ni Islandi. E chini chiko na requirement menda kabe ka e chini chiko na ka menda bagada menda rawan ni baka yo tak menda kerea na lottery mo ando ya na namu na proof of identity wakame namu passport chiko na namu lesson and driver ya wambo to na matangali vital no bango ni durbo no sarto bila kacharanga ni chiko na namu pasport ni biti kena ngono bilang terang mo do bawa robo bobal o plata kana no mundo pasport me chko bikem do me bakara rota kana no mundo kere mundo apply na bisang yo bombo te sin tukun chikin ni passport ni biti e tukun chunga kin proof of identity kan mambal ke baka chko bi ko no mu driver's license saraun ni ubi ko na min applicant saraun ni biti ken me bakan den ni no mu nioi kondina o kere kere tiko ma ke chiko na passport be nasa dia nasar dia na todo benak balik besar na baka madal na tikina ya bola bola benak lina rasero o klan ida katar chumbenga nang gitu mai vitela bo o bakambauta onrua bat kirim ya karong gitu orto timidabo iya benak balik besar na siyamba tik mai bikim ni na biokani
Iyo, ya na bitu kutuka so membeleta na ngole ni Silandi, Iya. tagari dala bona be matin tutunggo o wil talanga kin Australia, tiko talanga na norto visa na lebu ngani nonto wilika, lebu ni tuku membeleta na be matanga visa mo na lebu ni kanda na kila, ando na kau be ba ungiti kenti kene ni kua, sa tiko talanga so na be kandi tuki, era vakaibola en soli makasala ni dhuru vanua. Ndola turangango kla ni sobi ni sana revitumbe kana nona page o sabi nada vakalioliwa. Tiku talanga na nona wali bola bola ni dhuru vanua sena soli makasala ni dhuru vanua. Rabi mbase tombenga kena wali ni nastisi ni ubi se totongo suba kla naturanga ngodo vivo ksar bakalevo oi Rua versus Crusaders vinak bali barandevo boleh vinak jun kamida nak bali bana sema mai iyo kwa ngaya labo ke baka sobi kemnyoni ngandawa na soli mesona bakasala bibuke ni ngole bira na kanta bakango sabana da bakaliwa liwa ni klano sa mabiti rara na bitalo batke kwa ke bir na lako i Australia rongol ngani na berito na ihab ihab international sa chiko na rito volleyball bola na Dolphins esuba lebo sarki na ngoni tuki retik talangakin rani bitar letek sarangan na turbanua na buasa saranga baka biti belet ni inda bitar letak cukup lobo na bitar lo ni turbanua lebo na ngon rabaka ngatek tuki na puasa lilibu masa papa alai biar len reto ka biket tapi no murai labo sa nabi buke bakango rani dalitar tukin sebada Iyo, mo ni ke kanda bina katen donaka enda ngandra benten enda na sangana nanda ingu enda leba tatar na leba nanda ba tatar wo mo tanda na wakasa bina ke ani tuke na talibu ni beko ya ke renyo bangara ke na national immigration Pacific access category na residence visa boleh baka mata tatanga ke na ka ke mo baka dar ko ke mata ya tu na prova va dente ke karwa to be in good health tembal bal mum bulam bula benak tembal bal ke baka sanding te kena muni en lottery muni satur ngona be ka ke muni na baka rota arto nga baka madal ta ka be tembal bal good health na ke katul mo na good character tembal bal me kuni chikon na mudala ena matantu sa tambada ka ne wisa sento na kisim bimbi baya na ka ke ya na katul ni requirement na ka be na ka kene ka ba mo lewe ni bono citizen ni bana matantu o ke ka o kai vici me chikobi ko na passport ni vici ke o turanga ni maram ni ngi lwati se tongo se tubalo mo lewe ni bono ya kamera mal me chikobi ko ndenja ko kin kambi mbiken me chikono na passport na kene kalima na no mutu me sudu e na bono ko e bango me sudu mai vici sudu me kirembati tongo se tubalo na kena i kaono na no mu wolle kirkere me baka da ruti ko bono tersa ke chuk sala do rano kirkere ya ke baka chuk talanga mai biti ra talanga nio kirkere ni chuka na ni zela embassy na chuk na to bale wala na reserve bank na tamba chin se tamba chin karo ombat ke ni mole kina na ta security ra mo ni wala kina ba ta verto mon le kot me kina indona kana i wala sa ra ni apply sa online na kai bina katmo na kene ka na vitu mendakla mendaran wulika mendaran kla na bosa ko babala that's a very basic requirement di urban ai kla na bosa bala na kene ka walu tukun to meke ningon sa na raw meke na nam kategori asaran sulu bi kana ngono mo creando na mo bola ni job of men sarate na job of na barra ta sa la ka abo mo tana e within daga ko e saram boron rokon rokot ni bina kat bakale don ngona kasni bul watake na daga bartaban ni bulay buno iteres yeah. Tiene serangan dola na kain di kile bali lai be kumina barong tu kumaya vital tek tal chunga nambak sauch membele terto menisilandi en doto kana tikina bimbi saranga ke me sa chikora na mu job offer you must have a job offer sianga ni ongai erika ongai libang se pusat mbak kini tukune baka mo apply
when boleh tunggu labo, you must have a job offer. Mm. So weekend na saba kuroi tiko na numu ni buli ke baka ngas ni buli tiko ibiti saro ni sasang sar mga ni silandi le rete ke baka ndor kur ni buli oro ni apply rawa se o ni ada kabela bo weekend don ngas ni buli o ko apply tak na teachers New Zealand Teachers Council se bada mo register raw. Iya, iya mo registrarao rani da kaba ngai bichi na kena kakeder to bakot me bekona documentation Hmm. me sarau chuko ya na namu ampe torto no silanga na namu koroi sara namu qualification namu diploma Hmm. berarti na ngono na ndol ni da kan tempat di bulu menusukan jadi usah kama bena kindergarten. Right. Iya lakona ke cha primary school elementary ke primary school secondary school intermediate school Hmm. beli saranga na university ndola bagaram baletna na lenga ni dadak sa bikin selanjutnya na dadak kamar lakona bisa berumur salah cukuna tapi dadak bakang baka talakin tempat ni bola na be tambana ke den dekla midwife or to na x-ray or to na torindra or to na nasi na bunwai na tambana bunwani bati ngai tukani bitin na bakatang ni buli recognize ta kan sulan bete na mate na dadak non the level talangani boso paling cukup benar kan sekarang na command of English na spoken English but written na bolo ni boso paling kintu cukup benar sa rando tali tika di kena no dito talangan nando we kawete ke nando we ngarapi ko cukup kin Del todo kalau boe. Ya sala veka kerobi bakana numitu kan kina weekend na itu ke do bitar na taga bakale bona turban nu Australia New Zealand Amerika na kambimbi tondo vena veka kere ngo na kena isau na 80 bitan dolar 85 se $89 ya na registration fee na na ngono sana bando nu kina sanga itiko na fee questa vita dolong dol tiko bakata tala po na kena isau ko wala kina ni sembaranga ni da tubu ka menta ngandre menta ngwali balangi meti ko na nonta baka raw baka ilam do mata mo was baka ni baka ndre la mo bir na warong tiko mini ko na bimbi ni tubu ka me da tubana bina kana ka kema ka kila ni bakin go sember mbeka ni o maro bina ka dona uma se uma ilabo levo me na bibu ka na mundo ngole ngole to so mundo ke la ko na beka mingo me kambibinga me tiko na yoko ka ni labo me bibu ke na no mundo sasa labo iya o na wale terisi o bombo ni ndakla kala kala na ngo etiko ni ndabila katima sanga ndonaka yang me da babara na taur tsaka na mu lako mo lai raida na tabe binakati ebina kene so bage lako nang kondor bitalo sin do bitalo takken bage brito ke bombo me sanda tandala na nandara de bambimbi e vida tsiko na lebemu uma vida na to so ne passport wada me le na medical e vida na kene so na da na requirement na to so le mai na immigration so na beti kena bunu wai mo lako kene sa tsanga na bunu to binakati sarang ka chuma tikit na kena ilap na kena kokai wada ka baka endo to mata chuk se chumi ko ndaka bina ka mele re rabi bunu wa rin tukun no sona wani mata mo no brao wada me baka le ta kan mutum bunin ra se chuk tal be ko sona mata ngali lenga ko sakala to ne da be ko chuk sona mata ngali ka ba na chuk kena na kena dol mundo tu wan wa bina na no mundo itu tu wa ka bitaman se ke baka ko dorbo se ngone la ela mo mo la ko e chuk tal ngali le bina sal ne be bu ende ke la chukna buna marro kino na de la marroi so weekend era le chukna non la bo matangali bo usa so rando ya albina kamar ndo be bu kena sana baya ya no mon mele ya me kesa na ran ngai reso ko listal ya todo con ngon sal mandarikin okla ni tukuna ne volta ke buka endo e veterando na vale nda me man be da ta ke bidene kenesa pe sana ranyo didian mulai tarana vale o sino bagautia se passa changa na rei baka yalo che non da rei non dei tutuba ni la manimbula baka bubali che baka lo mundo me baka tukun tukun no ter mundo ga playa man no ko se namba ke mur kambala ne be ruwa to namba mundo mama rutina
ke bakacho sona na ka ndo da ka batu bakana tite tindalam be ka setengor satu mamaru kumai sora balong ni mbai ni bul makau sabi da tulba lebih kakek kan sabu serra rando sus buaka serra sus man ndono ngane o bakasam tak e dorobu tuna e boleh ndono na property manosur torto ko bidu nembak nangon sa sangke do ko mela ko me amerika ni bina katela sangke boleh tak na nanangel so na matanggali riba boleh tak na nanangel na la barame ken so makeda na kakek kede labat sangke la ko indi dulu itu bakeda sataba indi telangan na rarau ka ndaro tekenda itu bekenda ya sayang ngakin na tu baka yang nda tu bana kinaka salang kitandolo kina ngon salam da baka sumtak ngon salam mo ko to mekena na sindi bo marana maroki me angana ka se sono mo sa le mo sartu ngana nanda kango de la komenda no ngoni mati se la komenda no ngong o sanga ne to bala to sanga baka to kina na mo baka tela oda bo via o ke ngori sembimbi mo rega mandana da bana tu baka bo bale Yala todo ko binakabali blabo ruang na kau bi baka ungkital nga kinayan na matala ni bitarunye kla ni sombe kali tumtumir na barong tung meni ko baung gitir na lubi muni ke baka sarchuk na fomono bat ke na fomo bitu ta baung gitir me binakanon ramaka non ramaka ni bitarunye posible lesson ko na English belete nili iram na nasi rangai ngolen mera turbano ni Islandi meran lain tambe tatale na non rabitaron me belete na kani IELTS test na kani English na basa babalanye kung kina ba viva kung gitu ko yan kaya baka fomu lima tiko fomu ono se fomu bitu di sanga sarpa ko kono no muni buli no muni makani bitarong mi tiko binaka ya na bibo ka baka libo na no muni sesang bat kena total ala po na tampani tikong bulong-bulay. Doon sarangan na kabimbi o klato Antonio Mbeka ng Bakyan into ala ko in Islandi na kenda bimbi bat kena non tayang baki bikito dito sa ala ko ya kiro si Mberen yung bakitul sa kabulu ngunit kiro rumalikin in Islandi ni roya tambay ang baki ni Rombol si Chukira sento chunga na ni Rongone ka kiro iyo kanta sangatal chunga na wuli na stibi kiti da bangandaro ni Darawata na libungan ni stibi kiti o marroy si o Rawata na kira totok. Siya sari ni baka mo alam mo baka mandangan na stibi kiti ni certificate of participation na solo community work solo community workshops solo buli lalay do ta kapato kay FNU so nabi ka buli lalay baya asar nga na yang akin en tutu ni non ta ingay kaya baka nga rabatik mula ko ni Sulati. Labo, mata ba nang wala may Amerika? Labo na mo iba kasal, bira barong ti kumay. Ya, nasabari niyo to saya na mabita ng balati Amerika. Obya toko na nga nabika ni pamata to kaya bunuwetaris na nambimbi ni buli. So nga nga na buli may bitin sala chiko kya. Ken sa da chiko ramen nabi bunu kang Australia ni Islandi orto manadolo ni bura-bura da kambia kacamani sa ingan kambia binabuli. Dali chukya kunta bakalaway. Sono cikanda sala sangana daradak sangana nabi kami daratu min dambul kina nabi sin makanda sangai bita cukup memur oyo onang kay bulan bagamengo oyo onang kay bulan bagamengo lebona ngone nda baka wangai kenda ana lebona ngone nda lai sota nabi okani nda lai da kana songongo da kana singan isu da kana ka esin la benak e ke baka cukuna nami tu ya nda la ko babala e tatan dolan dolatu ngone sala ni bul na nito sa sangwa bitaman na kaya sing niya libang da bikito nito lucho kami salat libo na ni Raul pero sa nga namin salat bad ni sa $10 sa araw na residence visa sa ngon sa malayada kin mo citizen nakakirikit sa $10 kaya ka na tumtumita baka retiro na lebet sa mga nanang gito baka idabadaba kakirikit hindi ka tiko na kinadabadaba nabul Meda wanambitin na ilinga misare. Sange o chikina na bul. Iya. Kenda kila na bul may biti. Na bula ko na bunon rende. Na bunon rende. Ilebe ken saliyado na buna baya. Sangule dabi. Na bulan rende. Na bula makina.
Na kita na nito vital lo kita vital no ivalia kita sanga bagan to nito baga bulu de beronongan. Tonto lako chuna ko. Mera lako mena bunongo. Mera kako na ramay wel. Mera sanga na buli. Benak to si Amerika. Ni bulu benak talankan ni sama cuk mai ni Selandi, mai Australia, o ni cuk mai Europe, sa ni cuk mai bibono. O Amerika tandola tu mola komeke. Kaya cuk mandanga ena bibono sa talang tinggo. Sa rau cuk nomor residency na citizenship na Selandi Australia. Sa mai Canada, sa mai Senegal. Sa cuk mai Azerbaijan, sa cuk mai Pakistan, sa cuk mai Uzbekistan. Sa na buno daw nga chaman. Biar aku mikir American dalam na kategori green card endong endong cuma aku tahu saya dapat terus. Iya, dodol tiko baka talaga ngo dolo bulay. Baka mendong dolo tiko baka nakatulog siya kaba ni Oktoba, ganduli songo tiko nakatulog siya kaba sa kalima ni November. Baka tundong dolo tiko enduangan na bulay, sa gando activate kina na website. Verna sa valeu fomu leleu sar do bitar cuma sar do bakaleu fomu baka bita era bakaleu fomu changa sanga ninding tekna vanra utara bakaleu fomu tal na lebu ngano bakaleu fomu chiko na lebu ni nom sar kila na kama kap do tan musoma sanga ni som mereka sing so na registration kembali balik na biang baki orang yo apply na lebu ngani nom apply na kena binaka ni ranyo gain nagawara ka ng ninding tekinan na ita mo ni. Mia. Go sa bulomingo sa nandola tipkin sa na eromikin na ibola. Verto na wal kerker na bagsaho tilo. Ya. Kemudian saya cuma kena untuk confirmation number. Oke, nda apply mana mada na yang bagsaho cina aku tahu ba. Sana borong ko me onared na namu email na ako kembali ndala pa ciko namu email. Con email su liberto, marro con un confirmation number, na come che na gotorno confirmation number con login mo le reda. La liberto tu con me. Non me naga con le vorna rasula talmente tal website cerca e so momento na labo. O sanni tu kun cukup ka bidu bikan menang karona. Endo cunga nangon sala. Erto na bitar tar cukup me kinorto na email ora bagaru kutene la bidu rumah lama. Confirmation number. Kaya balik ni sana lako mengo sana kayo lako di rumah na proses. Iya. Lalu na kan dorong itu kaya nabi Amerika abu kaya belata cuko na market nabi boleh na stock market na kakek kede esara rika kaila era mango sana lebih berura ni sa ya ada cuko sana pakai lewa. Iya. Na kato bani green card esamber ni tukun may mesang $1 tikuna na viva le daki tamatera kento apply kento kuni to ke murno no bena kati ko beken kan oni borong chuma na lebu ni mangos ni karong chuma daki ni rongo de una pepa ni kuni bika witaka ni rachunga bono website ni waranga chuma no email san kun me santo ko oke muni oni santi ni taki na lottery ni ambak sauti biti saram confirmation number right na email on to sabe tartar mekina sati ko busranga kiana process semga da babuno iteres Toko saranga dolo binaka. Klari buku bikim ni sandi mamureti ko na nalataka di bebo mari ko selangi. Boleh binak labo, boleh binak maramanita, to lebih taman itu saja ngomi Texas na Roots and Route Facebook page. Lihat besar juga untuk taruh cuma nabi matawa nanguna untuk siapa ini kina, ningo lebih nana page Roots and Route. Nangono balle o durmikin na non to takan di baba na taro ke don dindo ulam tar takatu o labo may wen lutleu na so man no militar to tok sarva ko tin na takan di baba boleh sartu ngaki ne bayir na sa boleh menon repol merle interview na dabo mo takap na dabo na baro taka satu tok sarangan na bikim ni nagay murmengo sa ti ko ni soba kataki rona biutini o maramalita baka talaga kinabi labo marika ni Rosando Lomo Solika solito na non rongona ni Roseli bakasala labo una boleh binak tazingu labo mari ko bosalang ibete kenda ko nung dabi taman na naman do bubale una boleh una bebu kena turangan ni hana-hana ngo na ndola bacho ko na
iwala mata. Obo kombo ta ya indo na page moni nono mo bina ka na roots and routes. Na page ya e chiku ke di loma na taro ke di kene so talang ni taro. Kambal no duren mo le vitarang dona taro be ta vingo boselani. Nono mo bina ka na taro e le sar salmo sara tarango. Esa so mi talang. Kambal bala bina mo duren kina raida na taro raida na kabinga ni chibatikeko uli ka baka bina ka ni so ni taro. Kaya baka indra ka wala matar kina la ko saranga ba na website ni US Immigration. Ya baka matatag sa ito nga kina na bika kaya echo ka na website ni Marika Mosalay na tazing yan ang ano na tuloy. O baka nun ako na nanroto bitaman ko na nanroto chukumay. Nanroto chukumay Texas mo na ito. Sarto chukumay Texas Ang tutok sa Chicago, orto chukumay California, Sandi. may Santa Rosa ba kayo sa tutok so. Doon sa kamagay sila tumayo lawo may tumay vital no. Doon binaksarga. Dila todo. Kaya bilang anak kau biba pagano numenikina beke muni na bio kanyo ni barong tikumay na kambimbi me maru ke tiko na numuni boli sudu vero na bio tini kiro to langone bakatalanga kina na numundo matal ni bitarun ke fomu ono fomu vitu fomu lima na certificate kere ko rautu boli do na folder ko pa plastika maro iket chukina na no mundo Steve Kitke. Gaya pagkatalanga kina na so le wala mo na pala nakadaka so le bank statement. Nabi tukutukulalay baya me maro iket itu bitu be na no mundo folder. Labo? Iya benar boleh. Bentar karena kalau nggak teh tunggu bi kada may bich. Na bata ko tal na taka juga na boso baka biti. Tapi kamera ta kabno kan kera bi dur bunai. Ni Sulandi, Australia, ora tal. Iya, kakek satu ngana bela na bo na mona lebe lebe. Da dur kin da bare ko ya Amerika sar. Ko ya rede tuku bidan di India. Sulandi so man application fee Amerika ora. Ni Sulandi me chiko ranu jobo fa. Wa Amerika wa dhambe me ke sana kimirtu isulebe ko. Wadara vangara kena na mudadak. Baca kaya, ya enda na redi chunga na bibisyo ni bakatiluwa ni lebu na kasar chunga na bibisyo berbura, mo mimbi na lilu ni matin tuike, sa lebu na kaya bibisyo takachunga, ena bukun ni nondambulo kenda na may bagarurung itu, enda kami ka, ena lao ni durbano. Ya, enda talana sana o, pero na bibaram tekina na kami ko sambar chunga ni visa o le bunaka me bakana vitalo ya da chana mother sau chini nguna buku ni nonda tu bakara ke bakaya do eso na visa na vi bakala ngangate ke chuka ni bana matu no vikana na makanda enda sama chuka enda sama da tiku bina ka le bina ngu matu bina ka le bina bi buku tiku viti no muni toko ni ra chona na no muni bubale ke ra na no muni isol soli che na veka che ne baka dorcho e baka bonetiko me reawa na pati kina na matin tuwiti ndona kaya enda dausanga enda dawital no takabale ni sende keve enda baka uta chukiviti they do an accounting ena tamada da ne matin tu me redikina na lebu ke ni la bedura ni remittance ngada baka enda baka madal takachiko buno tere sin laman rosim baka na mbaki sao che to lembek sao chuko sama lele na sende dur chuke na sarabano ko ya muni baka bin katakin na wakan sanga nga ya merik na be sobrabur na muni no numero te ko na muni di batu bubal maybe Di la sare, tatok saranga na nomuni ba matala maya ba bini bina ka bira kede na viokani bunga bikim ni sa intende tunggu ya Amerika na wali wala nomuni ndo no numiro tiko na nomuni bo vale makasat ko na labo dol tamani bibu ka bitamber madanga ikina matin tuli bo biti kono ngoni so mbutu tu kino biti na rono dolo sa ngulu libra siang tu ni taka sarmitunga i vale le lama saranga baka tu yan pero tiko itai ko to soitu na matin tuvit adala ka tikana bimbi meta do viwo se taka ba kosama bera na barong tu kumini kuwa muni baka bini bina katake na viwo kan oni tunggu Amerika bunga bikim ni tunggu England may Europe Australia New Zealand dan dua bat kelti ko ena nonton lo manira tiko na vekanta may pite
tatoko makauti. Labo, ronyo sulia matanga may so na ituku-tuku muta kata-kata. Kaya tiko i Amerika na buku ni bibisau ni bika tiko na nonta pura-pura. Baka madaltak matamay na bika membalata na bosa baka pirta niyango na terif. Benaka, na terif na iba kadabadaba. Ya, kita tortok mendanga ya, na iba kadabadaba. Iman bala kaya bakanta dakadaka, indo na matanggal detection ta song na PAYE, PSUN. Yan, nindara na mo ni payslip, sa chokakin, na libo di ba kadabadaba. Esa umi para matanto. Yung ko, indo na matanggal di ba kadabadaba, indo kilakit. Na yaya, indo wuli, manataon da ko ni nandaban mo. Taro nga o Amerika, bule tukumasyon na motoka, may chama. So na yaya ko bule mo yan doon na motoka ya, ko na ibakadabada. Me so mo may orto na token ng buli motoka. Kembali sa ko na so na motoka, orto bultaka, sangay token dala na indo na ibakadabada. Yo, wile mo na matintu. Erando bibul ko bataki Amerika, elibu na ngone, sinisolibira na duty sa na tariff. Na bakadabada ko endo free. Baka bibiro na matintungo. O Canada bataki Mexico. Orongo na toka ni voleka. Ni matintule mo ya Amerika. O Mexico chiko mo ibana deba. O Canada chiko mo ibana voliko. Chiko virau elebu na yaya. Rambulikina. Baka yang nataka chiko ya Amerika. Stila na. Ngada-ngada ni motoka. Ngada-ngada ni libo-libo. O Mexico na buno. Erindau rau mekina na kakanan rau-rau. Come perto na mango, na welle, tin na panya, piu na tabanga, oni baka samta. Erandau volta kameki. Eso no na bi no to bi malui binako. Enando na ngona bala, esinindo na baka da person. Era bulu ngama. Iya, na runa sing sao ti sa mebi so takin. Na nanda na lilu ni buno lebu. Mesa so mebera na baka da. Merasa mamai. Na ibada. Ya kore bada kundi baka samta kacu. Canada sa sol buka me somar somul kalim na pesen. Bati ke Mexico Roma na. Ya kani kurumbu na puno limu ya Amerika. Nanga ida ka me somul baka bada mo. Sa singin rito le video langa. Sa matani tuke. Era volte ki ya may Amerika. Kaya ndo na bibi so le sa me ya mo. Me kabni ko. Pero rede chuko na Wall Street na stock exchange na velu ni kamban era volte che juga na bonango na kabni kwa may bagay na stock exchange ono na trillion de la America. So 6 trillion US dollars. It was wiped off the stock exchange. And buku ni bibisaw ni bakatulawa. May bagay na lilo ni torang ni bonole mo ya Amerika. Persado nurtsuna imatinto na bisa berbora. O China, ortono kanto me Europe, o England, o maybe na matinto bakate kacaman ilebuna yaya, erambule erabulta kameke. Ya rabaga bitalo takachukuna the Great Depression of 1930. But kena me dakana terif in 1890 endona president di Amerika. At kunchungo endona each one of the worst. Balatin na nalaman ni Roman dengan singo na bunas na ilaw sa may ilus na kamban lele. So nakaban sa song-sarangan ano. Song-sarangan ay libagan doira. They wiped off na non ra bono mera bibulak stock exchange balitangan na pala. Ya makalala ka sarbikan. Kaya makasora tarot ko man. Nararing gibitan na yan. Nabi kaya maya tungo. Era sa kurte kilima chukungo na bakanda era bingara bitu kana balnim basalao da kamande or na senate bitikirto na representative ni be state chungona matintilo ba America ni ko medam chungorto na member of congress na senador democrat bitikirto na republican and na resanga ni bagambota na wakatulo ay may bagay ko. Penak.
Sandina. Sebenarnya kita belum bitala no la bo baka no numalis tali chuko na beka da mai viti na terrife tanga ki na matento viti ronyo ba madala madakira baka lakalaka e bida na pasende solibirto. O sanga mantan neo raida ile mga naman te lak chuma ko nang kaito wala mo hindi ka bo sumadala chini baka na pasyente o sanga neo tarabanak iya but ile mo naman to e solibirity na pasyente baka tikitok o Papua New Guinea na biyos ile mo naman te na Pasifika yo o sanga madala vida mandan na tapos ito mandan na yaya endo wala ito kumay vite wala ito Amerika Wala chungo torso bukura na pasende la bo. wow Tanga mai viti. sangin Kamban bala so kada torto bolte kan ngon chumi bitu ko sima dar tono bolte kratal menen ngon sa. Andina. At ke kay tur menen me bolte chumi ke men dona kilo men dona rona ndol ne labni Amerika. Iya. Sana to sa ki me dona raw tul son bul na ndol ne labni Amerika. Ke ba garlo ta kay to bat kina labni bit. Kamban bala 150 US e be tolon raw bada ne labni bit. Ndona kilo na ngon. Bolte ke make. So imported products in America. So every export from Fiji will take me America and talk in the land. It also will na pasin. Ina. Kaya kora lebuna kampanya ra bangkara bucungan na runa singo. Para rom sara eh. Gone belly up, they gone busted. Like bust era ele bagando. And to swallow ele bagando. Untuk ka usang na ngogol kelas ra ko itu suko na pasin na. Torso corona pasende. Taray bit sar chunga na lomani rola sing south. Te relakwata na rakurambuye. Ya kaya ko na kurumbu ko ya chumi bichu kur. E sini bichu tando. Na Iya, visi. wala chunga viti on Vanuatu bat ke Nauru. Taray rito na West Pacific. Ya. Okela de mbak chone ya boleh chuka Amerika mai biti o sanga nikela. O wambo chuka na kakandondro na chukina na kategoria na yang bona ya boleh wale chukina. O bakasa mtaka chuka na loma ni rona singo na kena yali na yao na stock exchange e on trillion de labni Amerika. Wow. 32%. Dalo turang ay taro chumingo eli kinarangi. Tarang chumoko ay labo. Baka tapa na bakararota ni Bitcoin crypto trading. Eroni vibuke la sala ni remittance verto may biti na crypto trading. Dapat na muray verto na Bitcoin. Watu Venezuelandi wa bule bagalele so na cryptocurrency na Bitcoin Venezuelandi. Nanongoi bakasal nga ni wawa baka malua ni wili baka malua abo mo to chikona kanandau erna baka magalta kana na wili ka chikona lebra keritu bat nangonongo safe that na bule kola lebra salan de bana kola betna bel kola sindoluti already chikona yakabnikwa at the moment in dona ounce of gold is 3,000 something US an ounce na kini sa na wall market ya na kena lutu mentanga me bola ka chikoni bana ndo it's come down to 3,000 yeah that's the most stable commodity mera sabul wole lebu they jump to gold but na value ni kola sindolo but na Bitcoin but ke Bitcoin it's ina lebu na matar tarkin ebena kamenda wawa o ira mandanga era bol stock chimbo I think lebu beira ke ka ndonu ira na terif ngo ya mandanga na stock exchange ko na Wall Street ngo Amerika iya ano nung iba kasal bi kono kande me proba malwa iya ni manta ni wara kamata me uchi manta ko bidan mada or wasito lebu na kana ngai bunda me mangel ora iya bina kamenta wawa menda wili bakale menda bakande tike kenda Andina. Totok. Bila kabali, mdogo tunchuko ka may biti voliti ko na Fiji water. Asiburusi kini ibaro. dia nasar iya na Fiji water keden kore asbro si na kango gore kan dia nasar awo mo to na kamba ni Fiji water sanduan na kurmu na kabi ba kurmu take na nandra bate na vital na take chukon ni bata mo na tere e vital na take chukon na matentungo o China nga o Canada bate ki Mexico
Mexico. Ya harus kali 5% ya. Hmm. Yang goro itu 5%. Wow. O kembali balor to na kanda to na video watan goro na kona wai korto bul takatake ni na be tabawai sana be paket ke na be karto kangu tak sana ravindalan. Ndona kena itukile. E thomba ba tol 5% me soma. En ndala ni wai kwenda bul takatake. Abombo te kilab na kachorto na kangor na lebni bet na buno ke na lebul bul ko Walmart na buno ke and there was Slipway na be supermarket lele utungo ya Amerika na Fiji Water sa era kilab na kana kandiki yo kan mambale na to bakilar to na sasa ni bengrave ni sanar to na somo tal to na tul sungul na pasente de bagada Andin. yo Enak, nak versa. Iya, benak labu. dotala Matan. dotala kabuno terus ya na bagada bang ore tolo mudanga na Fiji Water somo tul sungul na pasente iya ninge me volti na tabawa iki era nangai me sauma na kai Amerika na ibaga daba ke ngore na sauni wai wata kena tol sa wala pasenta ko imbendalan Oh. ya ko na ka kwara ke la baga na kai Amerika ende na karto sauma muito but the consumers will have to pay the tariff wata kena sauni dan tabawa toro na ka kan dan tabawa fijo wata da bulta kitungo bana so mga ke $5 la Amerika Iya. me ngai imbendalan na tol sa wala na pasenta 5 3 is 15 kelman bale tangkatale lama da ken donon dola 5 na sent kelman bale onon dola 5 na son tabai waya ko de bulte kecil yo ode soma era mai soma ke na konsumiti kemala ke to ko to le bolu me sana sin 5 dola sana onon dola 5 but ya na onon dola 5 yo sanga tu orto na tokin we ke men bitale da kana non tutu are tuga so 5 dola na son don tabai wai tol so bulo percent en don dola 5 na son terrif na bagada so $6.50 samere rauto morto na volte ko weki orto na weki orto ke tukur to kito ben bitale da kan don rason na percent arada kan babal na son weki sa sin $5 songo non dola 5 songo tale en don dola which is 20%. So from $5 to sabula na wengo $7.50 US. Warta to kana tabana wengo tabana go ko bana stock ro bul makin sin fi juwat. So e ba chuka na yalo ko ya kwara ke kel chuki na kay Amerika. Era kair na turango sa dabuka. Bangun madala yang kuan na turangan ko meron ni malung palilay. So the basic maths ni ndonga nende form 4 ni calculate chuka na percentage na kan. O to tolong tambok kende kala. So somewhere ente baka salta ka chuka na turango era ulenga ruromba claro lisu baka messenger. So, buker ker mentor sangol mendani buan tor le soli baka salam mentor buan me pibu keber na sangol ngai bitin na besi pura-pura. Me baka na mutukul cungkur na kena satari pura-pura todo kon na trading oni sarabati ko siya man na kaore ni simberita mentor vital no. O ko sarang ngor umbo ke baka rapat sarang chuka na news may bitin na Fox News CNN chuka na Washington Post rin lang nga na Google type tanga Washington Post ver na kada na redi kina na kaya chuka betul na buno le mo Amerika na kaya da kaya balat kaya na boro but the center of commerce na currency is the medium of exchange na boro kaya korto sa vital na chukin na bidal matin to South America o China o Russia merto sa bulengan to na non to currency ni bibol na BRICS na BRICS Uy, BRICS na non to currency balat ni to sa redi chuka na bikas sa tos chukin ko na matin tungo that's influenced by the US currency na karto sa redi chuka to develop tanga korto in non to system ni bibol to move away from the US currency balat na kasama yan na baka tuluwa ko na ko da bital to na stock exchange kaya to sa kekel chuk macawa sa balata talaga na stock market may kaya isang wala kaya talaga na London Stock Exchange na na-reach ko na niyo na na siya rin na sinungo yan nakakasir-sir ke so it's worse than the old depression of 1930
and 1890 indona presidenti na chini kawalo di sangulu e ambita ko na terif me buata kina na matinto Amerika e sin bala guna na didil matinto ni wachinga ya sa viso na matinto me viso na presidenti ko na nom chukang dalakala ka na viso na presidenti ko kaya baka uchi na midterm election lang wana chin na rondo rasul kawan midterm election ando dingita kina wira na koban ni state lima sangulu na koban bata kirta lang na viso somte na senate Elim sa mula state ko enda ruwa around the interchange member in the Senate. So na level in Senate America 50 states is 100 member of Senate. Sanga choko na representative manave na population size ni ve state kereke. Kora kale will bataro member of state na representative other members of Congress. Yeah. Kona midterm election baga dorcho na bakimango 2026. Kwa na numchuke ka pull through na Democrat sara ni to baga dorendera baga tilo. Merani viso taking a president. We're just watching and see what's going on. Totokan din ko binaksarami tokolati nangay vital lo taga na ulutang kami ko bul ng bambakaw se uli madana wanikeke totokan din na binakalabo na nung mo may bibulong wadi ko bikimami Dina sa reliki rere misali mo nga nangunumbu sa ako nangunung Fiji water alam mo reliki sa soli mo na Fiji water Tilandora kanda o isa reliki mo lang na kango na binakaniti ko may witi kente ukamba nambu tina waleti lakanandobu tolako wetu sinsom kaya sinsom ako kachika nambu may witi lakana kabalang it's paradise because everything is almost free kaya mana kor sa mana Berkan dore cikun cuk mana korbuno terus. Ni ulako ngamai suba. Sati ke wulu tu nela. Kacing. Ni tambah na kor nela basa ngawon lut. So weekend dole cuk mana kor ngwan don ngono benak. Ni apa bal tu urura. Mana kor firin kate. Oren lekira membechina ke muto. O ke liubin be kau. O baksa sabuaka. Nakakita o bakasa matakan don kalungat ko ningon ya na lockdown. Na 2000 kendor na bata po dor satu kun cukup biar nakan something that's gonna happen it's gonna be worse than lockdown ya sengau cengang ko limna ba da sengkela nan bala buni di ne bekan ko kondelo sumike ne cukup bikin na tuba ka ni cukup nan da kor cukup nan ngele I'm safe when I'm in Fiji Terrace Wira na barong chukumay June kami tapi kada chukungo da tabako to na sende da biteni en sole che si merce con i duro na sole fintech dola brando na no account na dolu sa chukungo bikita to ike kolotek som sarai baka bambaki na sole fintech me ndabo tu me viti warre kanda tu labo WhatsApp naman na nung musambit na sende na ria mo bitayani kina nung account ni Sole Fintech. Nabuli binaka may uyani tu. Bula na ko rebango tokasa nakabali mo na siya matsukumain. Do lolom sarabali bikim do. May lamo? Isa tokasa bula labo lolom sarabali vi babalando baba na Danieli Lomba babi kim dona chukumai iyo o baka pina kabijun na kami da taris barang chukumai malo weka na nang bukir chukumai weka da may biti sa kurtek ngo na matinta Amerika sa tostok na ng business may biti santo na bibugulib sa libuling gel sa koy nabo o nunggulos talang go biarri da nang gel ya kurto titi chukumai weka da betul ukurangan ni longo sa totolo sarana nona game awe ni busata na me sama ko ba totolo bit ni bernia na sono bebe solo ngo o kere bebe busata chiko buno taris ne rogi meta vitalo tikite to tamblaka o atala ta chikanaria o sembere ba ngata ba gando ya na mada ngo sanga testa kamanda sabango o metal na ta chikona ngonaria RIA erosema chiko batike sol mebi au sana problema o tormano ko telefoni o mbita mana app no ko telefoni o mbita sar
o connecta bata ke nambangi ke Wells Fargo ro connect nambangi bata ke Iria o ba ko sarna ila ngai o kita dala sa tanggir talmen nangu ep chuk talangati na to ep na sol sa tanggir talmen sa tor nila ya e ba saranga ya sonona nanonda wukimbera sinanonda sirni tu ka nangyata manala sa nang itombo e nangon sa chuko bikin ka ya minta baga dar kin nda baga tilo abu no itaris ngonongo rindo na sendelele chuko yo mitombo ke o sabe ko chuko na ria ni veria me la ko ni bisole ni le chuko bisole e sindo na tablengo sindo na tukango sindo gumomo sindo gutukai sindo gutua sindo gumumbutangan me metarane la wa belatini bolai tu na da bisole ang chika nunga kan bisole ena tali buno batangango o sare de la wa sa duria ni American go duria ala indabu to bisole ya daga baka samta kana na kalunga tani chuka ni kenan ngoni kon sa kokota na lawan America. I have some doubts that the currency in America it's going to be shaken in the next couple of months. Yeah, and I remember leaking the value. Yeah, or wrong the chuni ko vital no ni kon turang ngara bo na Federal Reserve. E what's mo ko na tuno ko e to river bi na the volatility in the market. Yeah, kasa chuma bo ni bo tlo. Yeah, ko o bi bo ngi chunga weekend. Ke bukai so weekend do berber tuno na bakit lewa sondo lewu na nanda da nanda tao bi bakang butin tina sara ndo do mita to le na kakere o mita kan tukun chuma le kakere bango sangai o suma dale ndi nango sa sana ngono to le ken ngi ka o iya sadro la sana bakang ndo sala inda butu me bakaro roko wana no sole account me bit weekend sa berindo tukun ndo sole account la ko ngapa na to app se search online ya cukup kena bita na turang orang na bita tarkir to mer to buki kumai na mabaganda mer na maka cukup na bita na ID sing dili na kaya na requirement isa tanda lang na makan ya maya sarang serangan ni bakoy lawe le cukin ni bakoy lawe ni sing nindo na fee so miki e didak nga 40 cents ke baka o bi chikin na malawe mela ko talan na bano ni sale cukup me bici enda usar to nga e warkem ke baka o ni muri si oni lako baka benak melea vivit ya wara kem nito mena na maneka benak saka baka lip Toka, benak. Wala ba sa lavo? Bikim nila siya mati kumain tumbula may Switzerlandi, boleh benak Daniela Servatu, benak ba sa apa ngalimbi ko na ba tutula po? O sana lita kabuli, ena po kuni tuku ni lavo ni matentu. Kero ndio ni nakabulikin toto kasare iya dabi usi cuma tangango na toto kelas and Dr. T Academy na kana ba madal tek chuka ni ba matela lai sibira kita ko matela lai ni tuku ni sole na tuku ni turbono ni Silandi tuku ni turbono mi Amerika o katalanga kini Australia to sila kasama wa kero ba bini binakatiyo ni bikem ni kansa na ni siya matikumay weekend na sige kwanda ngone bata-bata ni bakal nganggataki bata-bata ni bilabeti sora kai tanto kilatok da bi wasian mer kilatele sora kai lamo sember ni dapat na ndor bitalano o sila talango bikem ni mento talumulangwa ni bi bakal nganggataki berbaro to e vita na ka vika na barang cukup vita na ka ni sa cukup bebe so ko kira bital na ta cukup betike buno bet so ka ko na kangwa baro ya kako kila pada mbale ta na bulen ta ka kila na especially the basic of economics ke ka ka undergraduate degree in economics na raida na raw ni mela ko american ko sa bebe no ore de que ni ada na ka ko ngona kaya so bina kini metatron da baro dongo ubia bada barang na bitangango the devaluation of the US dollar already chukungo sino already chukuna nango baka nanano ngaya predictions nango already chukuna ya baba le bika kedengo kebaka ibina kata the US currency to hold on to its value mereni boliaya they have to devalue the US dollar itu donga ana buno to salanti kino Rusia o China batakena lebu matento Iran o North Korea batikirto na chukum Iran South America Brazil sa melo. Wat kira matin tulingo, mertu sa form tanga indo mertu kan sinadan na BRICS. O sa baka madala na. The abbreviation BRICS, I think it's BRICS. Yeah.
But because they already predicting in a vision na kay buro the US dollar it's gonna lose a lot of its value. But nga sa kurte ki chumba stock market. Kurte ki stock market kembal na ko kam da 6 trillion was wiped out 2 days ago. Yeah. So niya lo America but ni taru ko the medium of exchange ni currency na bro. Kaya baka chuko ko na yen obia woli yuan say woli pound you'll have to go through the US dollar to that medium galebisa. Sektor menengah ke baka woli lira na ilaw ni tet. Okay? It should be a Fijian dollar. O bisa tak me US dollar o sangka mengatakan US dollar to convert it to lira. Ilaw kita harus halus metet sebab pun teres. O sakla na ilaw ni lira. O abisa tak ko limunan raw na ilaw ni Amerika may ina airport may Istanbul metet. Orang kini beda chin korona dolo na lira. O kasam tak So the US currency is kind of like the medium of exchange with all currency. Orto na matentu ya ko dabuti ya. Orto sabi na katorto merto form tangan to currency with the prediction that the US dollar is going to lose its value. That was 3-4 weeks ago. We took in the news. So they were predicting kevaka if Donald Trump is going to implement the tariff mo. And a lutu and a karusa ke be kamberle na rebelu and a lutu talangati na bel de la America. So we can the chingo meringo the mara chingo de la bakango. Maybe probably it's a good time now mo torno mela mo bakotara. Bakatotol. Emang nunggu tangay lang, matak ang besaba dir sob. Tiang balik ni sa double chingo. Iya. Bakot nila ni bicho double. Iya. Ya kan Salamat ko taraw. ka develop ko ba 10% o ba 20% sa nalele na namela ni. So the purchasing power nila ni America it's gonna go down. Mbalik na tariff sa lakong. So na ko kachika na tabani waya instead of $5 you are paying $7.50. Kaya mbala the value ng US currency it's gonna go down. But you can maintain the purchasing power in US dollar, you have to devalue the dollar. Yeah. But baka nga baka tuluar the cabinet economist maybe. Wasam takan robi talong chikaki o then wakanta to ya. Sabi na rumbe. Iyo. Baka madala takan chiko ng bimbi ni daw ya chiko na buo biru maybe to be na wakanta. Oni warong ni wasat chiko talong tabla mo wasu malo. Baka niya chiko na buo biru maybe chana maten buo biru na chinka dia awal sang wul kabiti o cintarara o dia koban chinila bang mana yo na rubi tal maya koban tal tengah nila bang ada na bobil sangai mamadal tak chingo na ngon sala raw tendo merani chinga tina na kokoni na de bibul me baka mol muta tina nandela ya me baka mol muta ya me raw be ramitumba mera wolia na ya ko kentombulia Yo, nanti tu ya ibi cebol te cuy. Toma, Samoa, Vanuatu, Papua New Guinea, Solomoni, Tokelau, Nauru, Papua, Kakenor. Ira boleh cakap produk kata kebich. Ikut lah kontra bunang kau tong Samoa na red kan boleh kena list biscuit na punches na kaket kene. Itu na ya yang boleh cakap so ni divi ini tekena labun ni ibiti. Ena raw bir mera boleh main bal ni salah kosong. Meta tu baca kan so kaya cakap na hebat. Yang dan dorang anak kau. Oh, baka sama tak cakap reading between the lines ni kaya tu cuma. So weekend na chico sa kigamon sa totol mo sa sanga mo sa bakutara so na mulabi bicho baka na tagisol medurker mo but it's not only affect America because American currency is the medium of exchange it's going to affect the whole world and a lot of so much naka benak Totoo ba coach? Nakawali usar na po. Binakawali bikim din na biyokalo ni Barong tikumay kami din na nanonda bitalan no. Kalau sa tataw chiko yan ni na mbongi pinangan ni kuwa and na lang kayo sa tatali and na ngono batangango and na umada ko tumay na singa wangarumbuka kadala tiko na itaki-taki may Amerika. Binakawali usara kalau sa lolom sa tiyan ni bali bikim dito toko da bimos lagi tiko baka lebu milebu tika na nanta bilomani da ngun waiti ko baka lebu da kadetal chik nga nakakala bulan-bulan menda bulan-bulan pinakatiko. Sonda era mada ko tumay labo. Kalau tala madala ser ki Amerika o bukan nanon sa nga Amerika baka sa mga rolak ngoy bit ni mo na kanda Na ako binakabali sa bikim din na pagkarangot kumay. So bikim ni aduro mermay. Namu kumuni may makana tataw nila mo. Sana baka tagtagtala ni kinang ko na serong ko ni mataka. And nanangande ti ko i American Samoa.
la siamo ti kumikina bunuai e minoni da kwa doroboni na bosa no kuturang tubu kero na may vital lo takatalo tsaka kini so na vital lo sarangango na wase chungo na daba so na kami tatakava e na bulo enda tiko kina bakala tambani tiko mulumbula na be kai da dormi da kava se me da kilani da ngole ni na be val ni bula so ko turang bunuai en la siamo ti mo ko ni mataka en walu na kalong. Iya, walu si dino kalau mata kalilai. Sandon, salam juga yang demar tak terbatas sergo sere ni top of the vibes na sere ke Amerika. Naka El ruido toca
Esalilaki amaisotaba enamesina. Esalilaki amaisotaba enamesina. Binak balik na nom ni siya mamay. Sama ko mo ito ka ni Vicky ni Kede. Binak na nom ni Visi Matimay. Kaya nanon ta may view si talitik nga. Na sa naulutanga. Tarikin de kede tiko na ngonong ko. Wasi bina ngonan ren ni Vika ko politik ya Amerika. Da kila ni matin tu lewe na nanda bura-bura. Na matin tunggo. Ni Vika kede ati tiko ike. Dana numan beka. Ko na siyang ni taray viti. Siya nga. Sa ngolay ni Ngor na tulsa ulukura na pasyente ni Terif kasalewa sartu ngayon no natuliw ni matintu eke yan na nuita katiko ni nando na bisa winaka na yado yan ta siyang sarangan kila na bisi nga kere do na bisa wea tiko na nasatral na mato katumay siga makarumbo kay di mataka may makasat kuno titiko na vital no tiki na kay naturang bunuay may American Samoa na siya matiko niyo ko ay tina kaloko nangaw na may American Samoa rona kaloko ve que tu que voy a clan matagalilisar chung nga ve que mundo may bitye ya ninga siya mga may siya ninga sarap na replay na ni Romeo si tiko que naturang bunuay may American Samoa saba mo de ani ni mo toka naka June mo de